tanai dudu no mai nang yakhe bolun no tui nang tanai dudu no mai nang yakhe bolun no tui nang tanai dudu no mai nang yakhe bolun no tui nang tanai lam saga haina hai khajana mara kiching songrok no tini mong nubage haina hai kokborok by lifestyle video tui phaika nganrok nai tong influencing paithak jora tinrok takpono kokborok ni tag and entertainment youtube channel subscribe khlai kongke subscribe khlai paidi ga phaidi tumi video no chenglai sinai Tinok ni bagi je kokborok lifestyle video tui pemani hingke jeta kokborok music video ajagani Dhola Chongpreng youtuber ni lifestyle video senrok ni bagi tui pemani phaidi hingke angbo bai whatsapp ni kringlai hinge kringlai mani bising tui je bonang singka aboni answer no sing tabuk saiman lainai hingke angbono pulas singka ata lifestyle video rina na gosi ni angbono singka anga bosao gosiwo nei apakang gobang mo question kono rohorka aboni yagolong ke bo answer no phirom rohorka hingke phaidi pulas sing saiman bini real name Dhola Bahadur gai bini nickname eba ringjak mani bumung gai Dhola Chong gai bini asaimani sal bupuru hingke bini asaimani sal hingke 20 December 1973 bo asayo hingke bini kami eba village ni bumung karba hingke bini town eba city hingke Shillong state hingke gai Mizoram bini height hingke gai 5.6 feet hingke bini weight eba khilikmani hingke 67 kg hingke bini religion hingke Christian hingke bongni family o khorok busuk tong hingke bongni family o khorok ba tongo hingke bono sungka atani ni first youtube je join khlaimani as halrok bufro ni bono sungpro bosara bini first youtube join khlaimani hingke 6 June 2018 bo youtube join khlayo bini hobbies hingke design bini professional hingke government servant bo government servant khlai tongo bono sungka nung kokborok ni actor no sabno sajak hinsingpro ke bosaw all actors no sajak hinchawo favorite kokborok actress la hinsingpro bo sawo all actress no bo chajago bini kaisa pono chongjak krei bojotno chajago egang bono sungka dada nung kada kaija hinsingpro hingke bosaw I kaija kha yes ni sawo gabonang sungka ata nung youtube no kalite tam samurok khlai hinsingpro ke bosaw service khlaio ni sawo ga present tam khlai hingke service no khaio ni sawo hingke ang bono sungka nung youtube video to upload khlaio hingke youtuber ni kari nung te youtube bomo haini ni character tong hinang bono sungka hingke apro bo saw producer rok bo khlaio ni saka hingke ang bono sungka dara nini je youtube poila je hit video viral hingka jotong tobo thangka je video ni bumung tamo hinsung pro bo saw goirang na nungle hit se 2018 a video publish ngote a video hit ngkha bini Dhola Chongpreng YouTube channel Gedrok saima kana je tini takhok Dhola Chongpreng YouTuber ni jeta lifestyle video eba Dhola Bahadur ni hingke nerok o video no chajagi tonga hingka kai o video no like rena tapok di tinrok ni friend chong thane bo share khlainani tapok di tinrok busuk chajagi nerok comment box thane comment khlaina tapok di tichini dada Dhola Bahadur eba Dhola Chongpreng ni fan ngi tongka o video no 500 like supungi rudi hingka haina by next video malai penai jotna hambai bye